Canucuac halobe sul estraga no almoço tahu e a estrada clara onde dificulta o movimento no transporte. Estrada direção perumnas ba malo ay loklarang ni kondisyon at kleurona tambakano be nebe kanalize estrada okos ne kuat halo be suling estrada date i estrada klaran nune estrada larang mesak na kono hobe no kria tahu dodok kondisyon idane dificulta tebes movimento transporte sira tamba sempre hamos engravamento além dene comunidade nebe lau ain mos senti preocupado tamba estrada kuak halo be nalihon no tahu dodok comunidade no autoridade lokal aldea avança suku bairro pite posto administrativo dong alesu município dili hatoona questão sirane ba técnico empresa pública be Timor-Leste atu hadia mai beto hin loron sedau kia resposta usi BTLP. Mai hareti ona, hareti fokatia sedinu kamai hadia. Agora que sira sabe saya sane ami sira be estrada ne ami mak ane sabe kata kalai ba mai ne ami sira ne pu amrike dalan mo samladia kuria pasan am buka minha moris mo samladia ne be kata kalai ba mai ne be aksi ki ba ami. Ne be sira bai tamatan bai be ne dia fokatia sira hadia tia para estrada ne mai halo hadia be estrada ne bele dia ene to ya mar sini umane anu ne rade ne pating walu asane sayo to asane dorona me asalai natar bele sai di estrada clara halo di estrada ne ene se fale mota ida tanto ami sira halo buka moris ka bisnis ki kuan sira ne fani estrada ibune kareta halai bamai sasan sira ne fuerotu katiko sasan sira ne fuerotu antau ami husuba sasga ta sasira tu belum hari tiap bene. Beda ne keleur tiana. Aku hatene te BTR, sira serviço combatente ya serviço BTR ne. Aku hatene sira mai foto na mai be sira mai hadia ida. Kasih hanere dia karai ne vamos bem ali no bos untuk sa impede comunidade-nya lawain. Tandalo mai mamumu ne bagus ba BTR tu mai takatia gausa para bene la pele sa estragan sa. Tapi ema barak ema selu buka be mas be estraga barak lu kale. Observação Gemeni hatudu dadaune estrada direção perumnas ba maloa ai loklarang kompanya balung hahu ateruona mai bekanu nebe kua ke estrada larang sedau kadia nune halo be suling nafatin no halo tahu dodok continua dificulta movimento transporte. To notícia ne fosai Gemen sedau kalau confirmação ho diretor operação no manutenção BTLP tambalorong feriado Abrão Amaral Gemen.